So guys, uragira ngo mundebere uyu mwana w'umukobwa ibintu agiye gukora. Umbabarire undebere kweri. Urandorera ikintu ashyize ku munwa badi. Nimba hari umukobwa muziranye nka gutya bro, menya ko nta kintu ufite. Ibaze ko ari buvaneho, ako kwanza banza utegereze ubanza urebe. Banza urebe ino video yose irangire. Tegereza umwana w'umukobwa kweri. Habe. Kwa kuntu umuntu asomaho agasheshe rumeza, uyu mwana w'umukobwa reka da. Habe. Uramubona sha?